खुरुमजरी ISTV की नुंगदांगी पाव मियंग ताबिरी बमयाम पुनमकपु तरामना ओक्सरी हाउसिंग अहानबदा ngasiगी मरुइबा पाव पिजरी Parvis Sanam की मिस CBI द खुदक सिनगदबनी हाइना मणिपुर की तोंगान इमा लुप सिंह अमसुंग दिल्ली द लेबा महलुइ लुप सिंह UP बाबन ममांगदा खोंजंग संसिनख्रे दिमापुर द लेबा MSRTC complex government ami yang sanghaudrabadi matam khara की तुंगदा मणिपुर की लमनी हाबिगे हक लेरक लोइदोरी अमसुंग वास की कमिश्नर कांगजम राधा कुमार बु साहित्य अकादमी की नौन सेंबा जनरल काउंसिल की मेंबर ओइना खलकले हाउसिंग पाव संतोन पिजरी ममांग सही की सेप्टेंबर मापन उत्तर प्रदेश की नोएडा दा सिकेबा प्रवेश सनम की मिसी CBI द खुदकता सिनगदबनी हाइना मणिपुर की तोंगान बा इमा लुप सिंह अमसुंग दिल्ली द लेबा महलुइ लुप सिंह UP बाबन ममांग द खोंजंग संसिनख्रे दिल्ली मणिपुर बाबन दगी खोंसत अमग लोइना UP बाबन ममांग फावब सटखी मिसी असकी असुंबा वायल फंगलो हौजिक लेदबा इशू असकी फिबम खंगलु अवांग नोपुक लमदम गेमियो सिंगाक सेननबा अककनबा थौरांग लोखलु हाइना दाबी तौखी ngasiगी khongjang aduda kanglei ima lupki president RK Sana Tombi pore liberal maira paibi apunba manipur gi secretary thongam apabi apunba manipur kanbi ima lupki vice president L Nganbi women action for economic development KWWA iramdam kanba apunba lup manipur student association unicas people action committee amadi DAMMS ki mihu singu saruk ya ki UP baban mamang da sangsin ki ba khongjang aduna पामदबा थौदोक थोक्तनबा दिल्ली पुलिस ना अकन सेक्शन थौरांग सुलखटखी मेसी असिगी मतांग द CBI द सबचाना थिगत हननबा मेमोरेंडम अमसु UP के चीफ मिनिस्टर जोगी आदित्यनाथ पिसिननबा भवन की ऑफिसर सिंग कुथांग द पिसिनखी अवांग नुपुक लमदम गे मियाम ngak सेननबा थबक लौखलक्त्रबदी मणिपुरी सिंगना अचेतपा फिरेप लौरप याय हाइना इमा अमना फुंगतोखी CBI दा सिनाबिदना मतिक चाबा Baranggi matung ina dandi ini bantu pabde bagi de makta sen betu khang na betu de makta de na loye de ga pe makta de lakta de potential be betu aja di ba sida kari ba government amadi achina UP government thau thabi na bata ra ga de koi si tri bhaw da ma khasa ba de ke akar chen gani tunggi piren ore ka dong bai cha ching gi de makta mama pe koi de pe na thawai kuba ta ha pe ga chiro ji china left na khongjang asi chen de मसा फाउ खमदना मांग खबा अदुगा परमिशन की असी भाषांग फंगिदबा माकी जस्टिस अदुगा रेसिज्म तोकदौनी हाइबो वफम मसिदा हाइबो इमा सिंगसिना दिल्ली दा लाइबनी लोइना दिल्ली दा लाइबा सात्र मयाम सिंग अदु मपाने लाइबो मी सिंग असी प्रोटेक्शन पीना वइदम तंग असी इमा सिंगना सेन तवरी हाइदुना UP भवन द लेबली औदम दरी बसी ISTV की सेराम रोजेसनु अमरमदा इम्फाल बजादा बिजनेस तरिबा तोंगान कम्युनिटी सिंगना मेसी असगी मतंगदा संगसिलिबा खोंजंग सगुली हाइना मणिपुर प्रेस क्लबता पावगी मिफम पांगथोखरे पावगी मिफम अदुदा बेंगाली समाज पंजाबी समाज ब्राह्मण समाज अमदि जैन समाज के मिहु सिंगसु सरुक याखी अशोक कुमार अग्रवाल कबा दुकान मापू अमना मांगख्रे हाइना थिरिबा मियोय अमा इमुंग मानुंग अमदि मियाम खंगहंदना पलोय थोकलंबा हाइबसी इंडिया की करम आइन द यावबा वाफमनो मेसी असगी मतंगदा करिगुमा खरा सिंगनिंगाई ओइरे हाइबसिदी तसेंगा सुमलबा वाफमनी मेसी असे CBI द सिनदुना थिगलबा मतुंग द सेनबा मियोय चराक पिगेदबनी मसिदा अखोय अमतो ओइना सगोटकनी हाइखी आज 4 महीने हो गए कोई हत्यारे का पता नहीं ये कहां की पुलिस है कहां का क्या काम हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है जब लिखित एक वहाँ गुमशुदगी की डायरी वहाँ पुलिस स्टेशन में दी गई उसके बाद 13 तारीख को नोएडा पुलिस द्वारा उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया क्या ऐसा कानून में कहीं है कहीं लिखा गया है कि अनक्लेम बॉडी बोल के बिना पेपर में दिए बिना उसकी फोटो फ्लैश किए किसी को हक है उसका संस्कार करने का शायद मेरे हिसाब से नहीं है मतम सांगना यंगसिनबिदना लाक्रबा दिमापुर द लेबा MSRTC कॉम्प्लेक्स की फिबम नोमोनोमगे सोक्सिनबा हेंदिलकपगा लोइनना मतम खरगी तुंगददी कॉम्प्लेक्स असि मणिपुर की लमनि हाइबगे हक फावबा लेरक लोइदोबगी मी पाइबा लेरे हाइरि मतम कयागी ममांगदगे कॉम्प्लेक्स असि लनाइ मिय क्याना लम खोपसिलकले हाइबगे रिपोर्ट लेख्रबा सुंगसि फावबा चपसाबा गवर्नमेंट की फिरेप लौदबना कॉम्प्लेक्स असि नोमोनोमगे सोक्सिलकले बाउंड्री वाल निखाइखिबा मरमना कॉम्प्लेक्स असि के सरुखरा लनाइ मिय खरना लौसिनख्रे वाफम असि
Transport Department Kangan Krabasung asi Paba Tabak Amata Lokalapa Udri, Complex Manungda Workshop Kaitel Amasung Kadaun Sing Sazile, Masidagi Lakpa Senpam Loop Amana Lauduna Lere. Complex asi Manipur government kini haiba Kudam Sangdam Amatu Uva Fangdre, Boundary Wall Kai Kibamaramna, Sumi Baptistas Ama Complex asi de Handina Sazile. Pipa Masida government ki Marile Naba authority na Yangsil Haudrabadi complex asigilam, Manipur government kini haibagi claim ton bagi hak director bayai hairi. Manipur Sarkar ki Works IBR Consumer Affairs Food and Public Distribution amadi Revenue Department ki Commissioner Oediba IS Officer Kangzam Radha Kumar bu Saiti Academy ki Nauna Seba General Council ki member oina khalakle Sahi Manga Council asigi member oina thaupuga bani hairi Anoba General Council ki Ahan Bami from New Delhi ki Ravindra Babanda Laiba Academic Officer February ki Tang Tragani Twitter Pamgani hairi Panbayai Kangzam Radha Kumar ne Iba Wari Masalarik Ani Asia gi Mang Amasumikup Amatang Amadi Lamkoi Wari Miyengi Wang Mata Hadi Balairik Ahum Asif Hong Krabani Mahaki Wari Masalarik Mikup Amatang Haiba Sida Yauba Wari Masa Atopa Sangsar Amada Hadiba Asi Drama Wan Toktuna Stays the Sana Krabani. Democratic Student Alliance of Manipur de Samgitra Taruk Suba Mapo Kumon Tharom Zenemski Auditorium da Pangchokre Mapo Kumon Tharom Asig Mari Lenena Kumpumanga Suba Mega Blood Donation Kem Amasupang Toke Tharom Aduda Education Minister T.S. Radesam Desamgi President M. Angamba Zenemski Director Professor T.S. Bimo K.S. Sot General Headquarters Ki President Paumintang Lufeng Amasung Ansamgi President Seta Satang Susaruk Yaki Desama Sai Kudingi Oza Sing the Piduna Lakpa Singu Maiso Konang Taba Award Sahi Asigi Wena Kumbi Sanatong Primary School Ki Headmaster K.S. Indra Kumar Lamlong Higher Secondary School Ki Principal Santibala Amasung Wenam High School Ki Science Graduate Teacher T.S. Swaran Kumar the Pidun Ikai Kumna Ki Minister Radesamna Aikoi Kudimak Tamba Haibasi Loiba Naite Apava Mi Ama Wenaba Wakalo Sing Manung Yauna Kangzin Damatok Tai Mamangaida Ozana Hariba Makai Taduna Ledambagi Matam Adu Ngasidi Hokre Kangdaba Udabakaya Ozada Hairaga Sumtokna Bahonagadabani Oza Singna Mahiro Sing Motawai Haksang Yauna Takpiriba Makai Mahiro Sing Su Tawai Yaugani Haiki Let us think, let us ponder upon it. Every walk of life we need good people. Good people later go. Positive positive way. Ngarang numidang Imphal East ki hata amasung Khurai NRL Pamanakta Central Car amana miyoi mari mathang thomlambada ama laikhidaba thokdokta senariba miyoi putho haina ngasi ayu porongpata leba Imphal East Police Station da thomjin khrai generiba miyoi miyam da sinau haina dabi tauri ngarang ge thodok adu da laikhidraba miyoi aduge maming thangjam paka sahi yangkai taruk apokpo laikhidraba yaima Khurai thangjam lekai degini mahak North AOC da laiba fashion dress da tailoring master oi Mahak ngarang numidang dukan degi cycle tongduna halakpada NRL pamgi manakta kitang hendok mafam amada central car amana sienduna pubadegi mafam aduda laikidabani thodok aduda senariba car gi number na MN01K6455 ni car asina ngarang hata public hospital manakta nupa ama thomlamlaba matung laikhidraba paka amuk thomdana fit chamarom sielaba matungra activa ama amasung khongna satlamba miyoi ama amuk thom ki hairi Hata ge thokdokta solo me adugi mamingna MD Zamin Sahi Nifuga Mapan Soradagini housing na hata da laibani Asopa Singh Zanim Stalaka Nari Imphal East Police na thodo asida senari bakar ngarang athengmada pangai area degi fagat kre case asida police na mara laiba sing kan katuna thambagi wafam laite ain go eba sabsaba thabak lokhatli hairi National Commission for Minorities ki member Sulekha Kumbhare Nangasi Manipur Gil Chief Minister Nongthomam Biren Unakre CM Secretariat ta Unakiba Aduda Chief Minister na Khudol Tamki Loinana Manipur da Paikaleba Minorities Singi Thabak Tharam Singi Matang Su Khana Nainaki Boxing ki course amasung Arjuna Awardee M Suranjoi amasung International Boxer S.S. Surzabala nangasi Chief Minister Nongthomam Biren CM Secretariat Unakre course amasung Sanaroi anina boxing masana hena fagat handuna haurak liba naha sing sengbat anaba Chief Minister ka khana nainaki Chief Minister N Biren na government ke mai kedigi mai palaba boxer singda pangbai ba mating pangani haina thazaba piki Ngasi ayuk sarana pung apan makai muktaba adubai da porongpat police station ki manung san leba Khurai saitabilerek masin da thamba
Pamba Cement Yoma Dukan Amagi, Matakta Sainana Saba Hen Granite Amale Madigi, Manipur Police Ki, Bomb Express Sing Asway Angam Yaudan Lok Tokre, Cement Yama Dukano Si Kurai Sazoleka Digi, R. Kesna Tumakova Amagi, Baras Handopo Dukani, Dukano Si Kurai Constamleka Digi, Posumbam Singazikova Amana Cement Yonmani, Ngasi Ayuk Dukano Sigi, Mataka Zingagi, Ahova Mienaba, Kakalubada Bomb Adu Tenaraki Bani Hari, Kanana Karigi the Magbom Tamlam Libano, Hivas of Sabakangamdri, Mafam Adu the Porongpar Police Ki Kambu Amal Laktuna Tizinba Hokre. IGR South Major General Rabindra Singh Nasi Minister Antoman Biren Unaduna Assam Rifle Personnel Singi Mahus Sinduna Anobo Saigi Harau Nungai Fongdokre. Se Minister Ga Housing Wadiba Security Gi Pibam Gimatang the Su Wadi Sanabagal Widana Assam Rifle na border area da Paika Libas Akwa Torang Amati Miyam Gizafa Torang Gimatang the Su Kangan Ki. All Manipur Nupi Madam Nasindra Tha Amasum Nasatarakiba Nupila Lingsing Toram Kaksingi, Lysing Kada Laiba, Kaina Tongi, Yumda Kaksing area Nupi Maruka, Kusamadan Lusin Kray, Toram Adud Nupi Maruki, President M. Saki, Tawalistic President Y. Ibetumbi, Hanigi, President El Sorozenisu Sarup Yaki, Housing Paugi Maraktan Atenu Break Ama. Imphal East, West, Amadi, Bisnupur District Oina, Makal Kudingi Apamba 2, 3, Amasung 4-wheelers na Chingbagi Gari, Guarantor Yaudana loan, Lobi Yagani, Deposit Tobanumita, Apamba Gari Supangigani, Pambiba Mio Sing Unabiu, Imphal Finance, Head Office, Moirangkom, Loklaubung, Branch Offices, Pauna International Market, Amasung, Bisnupur Bazaar, Bisnupur. Panacea Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Panacea Coaching Center gi oja sing na exam gi same saba matamda support biki amasung mateng yamna pangbiki. Exam tips, regular mock tests, suggestions amasung study materials sing yamna janaki. Class 10 thagadaba sing na makok thongba oina bagi damakdadi Panacea sing na amatang ngaraba coaching center ni. Miyamna center sida thajaba thambi. Sky Hospital da angang singo da heart ke ahoba men bagi kudong chaba lakliba January ki tang manga da panthok chagadori sahi kuntra dagi hen experience leraba world class heart specialist Dr. S. Radhakrishnan namasung Dr. L. Shyam Kishore Anina hakteng nana laying gadori ba sina dongi angang singi damak kwai dagi pabalaying oigani kudong chaba sinanthok hanbigano akak na ba angang masing oibana hana booking tawbihaw ako pa marol gi damak Sky Hospital gi reception gatana biu. Break it tung the Makatava Pau Amupizari. MOBC Department are listening Nitra, the Gidding Nitra got the red Faubuda, minority Miyamgi packet kebab, scheme Kudimag, inquiry Togduna white paper, Putona about Manipur Muslim Welfare Organization headquarters. Chatarakli Bakonging Sarukama Wena Organization of Sigi, Wangwe Branson Sinuna Wenam Sawam Bunda Wakani from Satakray. Organization of Sigi General Secretary M.A. Sesabana, Lebak Asidaleba, missing Yamjata Campus Simus Akot Maka the Puraknaba, India government Tungan Ba scheme Kaya Piduna Lakli Adubulam the Masidaleba MOBC Department, minority Miyamgi Kanava Amata Fangandana, Mio Karigi Furika, one took Labra Habig Sing Nabalere, Hida Masida Marina Nabasing Yang Sanga the Bani Haiki. Makhasatar pasaruk amo ay ko Manipur fundari ba Muslim sing na fundari ba maham sing da ngasigi sidin protest ki kongjang ngasi sumaina mathang lep na dung chathrakli gani adu phau da government na karigumba ta sinadana lai jibata ragadi makhata ba kongjang mai haulang pok yaw ba adum ba kongjang ma chathalaba gi sem sare Kuntaluk Suba Sector Gitaramathu Suba Assam Rifles na IGAR South Kimi Yamakada High Sabi Gimatang the Awareness Program Ama Technopol District High Mozang Kulapang Chokre High Sabi Matokaram na Sanghal Luitegi High Gimatang the resource persons in the Wanganki. January mga digi mapan faba Guwahati University da pangtuko da ba kontra homdoi Suba in East Zone Inter University Youth Festival saruk yaga ba Manipur University ge cultural team ngasi Guwahati ge dama Imphal thadokre team madungasi Ayuk University Centenary Hall mamang digi student welfare ge din professor ki aisto manalam thaki tungan ba college sindige khangatlaba mahari kuntra ga mapan na tungan ba thalam sing da athoi ahen tanagani team masida Manipur University ge guest lecturer Huidrom Rakesh Saruk yaki National Highway digi Kwakta Yoba Lambi Atuba Matamda Kolas Thabinaba Bilas Authority ge member Angom Budhina Marilenaba Singi Poning Singsilagri Budhina Makata na Kula Sigi Hingnabagi Lambi Oriba Soibum Semba Pamlo Uba Amasung Maital Khambagi Tabak Uwa Leshlakta Bana Awaba Kaya Mayok Naba Haure Asigumba Piba Masida Kunza Singi Hinganaba Lambi government na Pihaningi Kulgi government junior high school da Waza Ahumdagi Henalaite Masina Maram Wadaga Arapa Mafamda Mairu Singalarik Tamnana Bahona Bada Imung Manungda Awa way high key.
यारगरी सरकार ने जो कोई कई गंबा है दे कोई सानब याबा सानब थाब याब से लफू ओरो किहोम ओरो अदो करी करी गंबा है दे खैतंग कोई दा कानब याबा खुजी चाब याबा अदोगी थाब याब से कोई न खैतंग सरकार के माइकई दगी पिहान जनिंग माइ तारिक खुल की नुपी अमना हौजिक लेदबा लंबी असी अथुबा मतमदा सेंबी बगल लोइनना मणिपुरदा थोकलेबा ई पाउ सिंग फंगनबिनबा मली लेनबा सिंग पोनिंग सिंग सिलक्ले लाग लाग दम सिमादा कापगा पुखी अखोइना दे अमफा उबा फंगजते आई सिवेन लापसि नोमा कांगदेबा नुतिगे दम लाए नम नमगा दम पुबिखी अदो अखोइ इमिनदि उबा फंगजतरे अदो खता येनिंगबा अदै मथकता मणिपुर की ई पाउ ताबसु फंगदरे Community and Rural Development Society na sindana nimit taruk ni Sathagadaba Cards Handloom Expo lising ni traga ni pangase GM Hall Complex ta hogdokre hogdopage tharamda IMC gi Mayor L Dokesor amadi Imphal East ki adaksa P Bimolana Singmami kana saruk yakhi Art and Culture Department sahi khuding gi phongba wall amadi table calendar ngasi department ki directorate ki conference hall da phongkre thoram aduda Art and Culture ki commissioner M Lakshmi Kumar director na singmami kana saruk yakhi tharamga mari ledana M Lakshmi Kumar na mamang saida pangthok kiba tharam singdagi maru oiba khara khangelaga utpa photo sing calendar da haptuna miyam da department ki thabak tharam sing khangan bani haiki museum lai top occasion main activities library dance cultural program Loktak Pata Sakta River Usik Faba Amadi Numidangi Matam the LED season Naduna Usik Faba Tengnabadi, Iron Weber Subsaba Exxon Logani Hana Forest and Environment Minister T.S. Siam Kumana Fongdokre, Wapamasi Loktak Development Authority Gi, Paika Labor Sakwatorang Amadi, Matung Tabada Togoda Calendar listing Anitraganipan Form Gitaram Minister Na Haikibani, Secretariat Labor Minister Gi Office the Pangtopa Pamusing Unabigitaram Aduda, MLA and Interstate Project Director L. Bagaton, SEA Kumarji Davna Ate Office Kiasa Saruk Yaki, Minister T.S. Siam Kumana Makata na Haikibada, LDA na Sanglaba Sahi Kaya Asida Kari Tabak Tori Amerikani Toge, Haina Kalibano, Hybrid Sing and Itragani Pangi, Calendar Asida Miam na Kangmangam Lagani, Luena, Maliam Gimiam Gisayang Minsel, Oriba Loktak Part Asisu, Ngak Senduna Tambada Loktak Part Ki, Akwebada Kundariba Miam Gimateng Sangi, Part Asida Saktaribu Usikaya Bufaba, Hatpato Biganu, Usikaya Asina, Loktak Party Pazaba Hengat Halibani, Usik Sing Paba Tengnarabadi, Iron Weber Subsaba Tabak Lokalagani, LDA Gi Official Singer Su Ayuk Numidang Kaktana, Yung Sinbigi Tabak Sataragani High Key. Kanbada Amadi Malayam Gimiam Sakangbada, Akwebele Prazamiamna, so Mateng Pangview, Amadi Luktaki, Akogi Usik Miam Tarimiam Singasi, Kanami Lang Taga, Atoba Pambi Sienaba, and the Ginundanga, he the Tonganda, Kogi, Betis Sinaga, Nga Harpa, Nga Paba, Masi, Tobigano Hadana, a calendar released over I appeal to it. Housing Toliba, Sanjam Sirangi, Lamgi Wato Asi Atuma Tamalu, Sinana Basikuana, Fondorake, Housing Toliba Wato Asi Hena, South Torotring, the government, Tungweba, Warusnama Purapu, Natrabadi Sikuana Makal Maka, Kayagi, Kongzang Sang Silagani Haidi. Central Agricultural University the Nimit Homni Subna Satagadaba Integrated Sustainable Duck Farming Capacity Building Training Program among Sidigi Haukray, University of Sigi Vice Chancellor Professor M. Premzid, Directorate of Extension Education Silna Pangtoba Maduda, Veterinary Director Dr. Aisawa, CAU Lampelgi, Director of Research Dr. L.S. Srinivasa Murthy, College of Agriculture Dean Dr. Z.M. Rashram Amadi, CAU Lampelgi, Director of Extension Education Professor Ratan Kumar, Sahana Singh Mamiye Kana Saruk Yaki, Professor M. Premzina Haikibada Saliba Sahi Asidagi Hauna, Lomi Kuntra da Tha Ahum Kudingi, Vocational Training Paring Nine Sataba Hauragani, Masigi Asang Wasanpang Kudimak, University of Naputokani, Kangatlaba, Lomi Singh Hiena Kudong Saba Pigani Haiki. Agriculture, it should be profitable, and in order to make agriculture profitable, since Honorable Prime Minister Modi ji has focused in the North-Eastern region, there is the second Green Revolution or the Ever Green Revolution, it should be initiated from the Eastern India, particularly from the North-Eastern region. Ngasigi Pausia Singda, Fonarakiba, Technopol District Police Samadi, More Commandona More Forest Getigi, Fare Hariba, Muhammad Islamuddin, Elias Sanayai Hariba, More Ward number
5 tigi mi asi KCP amadi masige lami sanglup miyam gi fingang lami ga kari gum hiram amatada mari lenadi amadi mahana haidorak podigi khangle hari basora digi zakir mantripu kidigi item amadi sora digi body hari mi sing asisu lup ka kari gum amatada mari lenadi Myanmar gi asing da lai hari ba KCP MFL gi finance secretary Ramesh Elias Yang magobo lup asigi finance secretary laite lup asigi finance secretary Ais Nongan Maitini Myanmar the loop of Sigi Mio Ama Fawa Sangs from Low Kibalatri Haina Loop of Sigi Information and Publicity member is Mangala Thadro Pocherol Amana Kangala Clay. Pradhan Mantri Uzla Yosna Kam Safety Clinic Makada Pasoi Indian na Mioika the gas frame Galwina cylinder sing Yantokre. Mamang Sahigi May Contra Damayum Digi, Mang Karbamatung da July Mapanda, Temalong District, Malung Sanba, Ina Patki, Gaipului, Paumaibo, Mayum Manakta Halagu Hunduk Lamba Dr. Senabani Haiba, Lakedrabi, Gaitului, Paumagi, Mapureba, Iku Bedai Mai Ngasi, Lampel, Court Complex the Leba, Tamalong CZMG, Quarter, Bellaguna Bagadi, Porto, Lakoda Tungan Ba, Luke, Mio Sina Konzang Sang Sincre, Romay, Lufungi, President Party Gomena, Lakedrabigi Mapure Babo, Wahang Pahong Sataduna Asuma, Wayal Tatadra, Supreme Court, Wakalagani High Key. Asi Praman Mane na Supikre, before the incident ko, hatok tringay mamang sa maneda, Nupi Masa Sinang Gaitoluna. Habiba statement money the Yampang. I don't Makai lobby the one. Evidence Makai quarter PB the one. PB draga accused ki baking me and try. I saw a sang piano yes, quarter largo no more is yam later. Or no Tadok to be buko. Kagama to be a sibu, me have a sibu yam interest labor. I knocked the bomb. A somebody who talked to this a quite civil sotogani. Supreme Court PIL Tagni. Hairo Kenuki Manusan and Leva Sikong Sengmaidigi, Yaripok Katil Taba Kilometer Tariatum Sambulambi, Sembi the Bigi Mayokta, Nongpok Ninto Magic Association Amadi, Pioneers, Iris and Diesel Auto Owners and Drivers Welfare Association, Nomagi Sinta Leptana, Passenger Garis Singi, Really Amasat Cray, Lambi Simoni Habit has a Pedri of Haba Garis and Malip Lagani Hadi, Lamdam Adungi Maida Pabi Loop Sing Club Organization Amasumiyam Kusam Naduna, Sat Kiba Really Adu Sikong Sengmai Katil Digi Hauraga, Yaripok Katil Fabas Lavamatung. Da amuk halaktuna Sikong Semai de leba Nesta Club Ground Miyam gi oba mifam amasupang choke mifam aduda Sikong Semai Municipal Council Ward number 3 gi Councillor A Sandramanina Lambi Assist Sahi Tara Romgi Mamang digi aduma pibam patana lakle Haukiba Sahi Amarongi Mamang da Mate Kala Semba Hauramba adusu Sahi Fana Sat Kidre Ngasi di lambi asi asuke matik patabana miyam na sathok sa sinda sauna kudung sa da bamayok na re haukiba December taraga manga miyam kilometer su se minister da lambi asi samjin binaba hijack kiba laire haire nongpo lingtho magic association ge secretary N Asar Tombana lambi asi samjin lagani habige mari le naba singa thaza ba pidri ba fawba ngasi dagi passenger gari sen malep lagani haire in the pen that some Hogibana, Nasidi, Asuki Matic, a quick me even a set of Lambi or Trava. London Masonda Lady Prada Singa Awabasi Yang Biraga, Hausuzik Pali, government Sina, Atuba Matam, the Miang Changbiduna, Lambi Sembi. District Legal Services Authority Impal is Legal Aid Clinic Nongbram, Women's Self-Help Group, Nganu Kong Amasung Women's Self-Help Group Nongbram na Pun Sindana Nomagi Oba Legal Awareness Program Amangasi Yaripok Nongbram Tera Udak School da Pangchokre Thoram Aduda Style Welfare Committee Impal Westgate Chairman Advocate S. Raskiso Yan Miyakan Sarugyaki Pokso Eki Matang da Advocate Raskiso na Skill Development Program Gi Matang da MSRLMG Stat Mission Manager Ke Bobby Yauna Miyakan Tongan ba topic da Wangang Ke To Mayaleka da Labor Masagi Kidney Nabadigi dialysis Tauduna Ladiba Mui Amada Society for Impurity Relief and Apex K President Rojit Wahengmam Namahaki Kampugal winner Sel Gitembang Imumanungi Mius Nakusin Nakre Revenue Department K Transfer and Posting Paksana Tokre Driver Amadi Pion Yao Napuna Employee Samani Pan Mapam Hondo Hongzin Tokre Hosi Amuka Hanatan break Amatang Lominasi. To touch the pinnacles of success for your children, get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in Education. Mama mapana machada piba ngamba khwaidagi chawbu khudolsi ichabu mahi tamanbani.
Slopeland Public School Khongjom Northeast India da khwaidik chawba amadi nanba boarding school ni Slopeland Public School Khongjom da ngasimak admission tawbiduna ichabu mahi tamanbiu mayam puna maputhaga sari makataba pau kharaga mopizari Lokta Khorzai Loop Thangagi Ahumlak Suba Mapok Kuman Tharam Pangchokre, Lokta Khorzai Loop Sinuna, Sendra the Labor Floating Platform the Pangchokiba Tharam Aduda, Wireless Department Ki Director Onamba M. Ras Sandra, Lokta Khorzai Luki, Vice President Oinam Tomba, Han Additional SP Oramba, Laisam Birbabu Amasung, Manga Suba IRB Ki Commandant M. Mangina, Mariba Musing on the Sarugyaki, Tharam Aduda Loop Asina, Piba Hobism Sam Kishore, Nata Sankritan Ningsing Mana, Handak Sahigi Oina DDK Infal Amadi All India Radio. Infal gi approved artist Saisakpi Haisnam Asang Bidakusinaki Oinam Kabok Wari Liba Ningsing Manana All India Radio Infal gi approved artist Amasung Wari Liba gi Lamda Sakna Daba Hobism Amutom Bidakusinaki Awarsing as the sale when Lupali Sing Tara Tara Citation Amagalwena Sol Amasu Yauki Sahi Kuding Leptana Lokta Khorzai Lupna Pongba Lokta Ko Haina Mington Malarik Anisuba Edison Fonki Ibudau Tangzing Warangi, Talway Ahal, Ayang Lema Ahal, Amadi, Atombi, Evento, Ayang Lema, Atombi Anigi, Lailambi Kabok Sai, Bi Hariga Kangnaba, Morangi Yumtung Kudinga, Numit Inis Subna, Satagadaba, Kabok Yenbigi Tarum, Nasidagi Hokre, Kabok Yenba Si Ibudau Tangzina Kwanba, Morang Lekai Sing down at Tidim Lambida Fubala Faba, Karomdak, Terakong Sang Bi Faba, Nompok Lomdana, Morang Kuno Pava Yumtung Kuding the Kabok Yenki. Thawal Police Commando na KCP ki member ni haiba athopam Dinesh ka ba miyoi ama PSG maya lekai de leiba mayum digi fare hairi ngasi numit yung matung da lamlai sawmung amadi uyumpok ki mafam sing da len takre hairi Manipur gi mafam kharadana akan ba mong da nong sukhi Infal Sandelda MST bus service lerak pasina STA na approved toba timetable amagi makhada bus kuntraga marina haigalakpa amasung haithaki bagi service lerak pasina line bus singda hidana bagi mawong da lakpa asina kudong tiningai oire hairi hiramasigi matang da BSR bus union amasung Sandel bus owner association ga punna phaminaduna Manipur government hiramasigi matang da January 9 phawbugi manungda positive response laktrabadi December 9 dagi Brahma Sugunu road union ge bus sing Sian the Kongjang Sang Silagani, Sandel Bus Owner Association, Yonedi Makata, and Akan Kongjang Sang Silagani Hairi. Bisnupur Police ki SP Zogas Sandra Hobizam Gemiya Makada, District Police Amasung Commando gi Apun Makambu Amana, Kwatha, Walai, Tingal Lambigi area the Tibu Humbagi Tabaksa Tabada Mui Ama, WY tablet listing Taruka Kwanana Fare, Fagalaba Mui Asigi Mami, Ngamboy Mate Sahi Kuntra Apokpa, Ngam Kotang Mate, Molen Fai Kuldegini, Housing na, Josanpurgi, Molnum Kulda Labini, Mangwandigi, Mobile Handset Ama, Selona Lupal Singtra Mangasu Fangle, Fagalaba Mui Amasung Polam Sing, Morang Police Station the Sinakre. All India Student Federation Manipur State Council na Sindana Numit Humni Sathagadaba Social Science Class Irabulba Banda Labor Council gi hold the Hokre. Haudupagi Tharamda Council Asigi Education Insas L. Thoiren M. Zoykumar Amasung State Secretary K. S. Rameswar Saruyaki Class Asida Housing Object Toleba Thodo Watok Amasung Kunai Asigi Hiram Kayada Kana Nainagani. Hausimakata Nangasigi Sanabagi Paulo Visi. Ngasigi sanabagi pauda All Jiribam Sports Association Sinuna Jiribam Government Higher Secondary School gi playground satari ba kuntare suba KFC Malik Memorial Invitation Football Tournament ki ngasi stanakiba preliminary knockout basis ki quarter final ki second round da Israel Club dibona Jigar SI Sibo Panjal Mari ani da maichiba pikre hayang quarter final ahum subada kontratare suba Assam Rifle amadi Siru SC na sanagani Manipur Cricket Association na thokpa charol amagi matung inanga se inter-club transfer gi aroiba nimita punna sanroi kunga mapan tungan ba club single transfer tokhi haire ngasi tharaga season asigi oina punna sanroi humfugo humdoina tungan ba club singda transfer tokhi haire Games and Sports ki College Academy ma lingnana ba kumbi kendra da khonari haina
ngasi kumbi kenegi MLA SB rana phongdokre wafam asi ngasi haukiba December tang kunga taretegi kunga mapan phauba Guwahati da pangthokiba ani suba annual martial art games and festival singani tara taretki national kickboxing masana da gold medal laurekebi wangu ahalup thong makhongdegi sagol sem Romi Sanu amadi group asida saruk yakiba official sing opge tharamda phongdokibane youth development organization amadi wangu ahalup maira paibi ani nasinna pangthokiba tharam aduda MLA SB ra social worker A Zit Maitai Wangu Gram Pansa ke Ward Namatani Twige member L Ingo Amadi Team course the Ice Ude Sandamaru of Mersing on Saruk Yaki, gold medalist S. Romi Sanunangasi, Mahana Mai Papangam Liba Asi, Yumgi Ahal Laman, Mahakutaki Tamibo Oza Amadi, official Singi, Saraba Mating the Gingambani Haiki. MLA na phongdok khibada samas asida nupibu hantana yengba amadi nupibu ot neiba kaya asida S Romi Sanuna mating leina lamdam asigidamak sakthok saningai ni haiki Sport University ma Manipura la abadina ai koi ngom de so sport academy ma ai koi college ma alo ka tham gem baki ai koi madu bido koi tanaba hauri tan Sazing inat kan malup na sinina kuingini palak suba lang tabal kendra inter-sports meet football tournament ay tuktuna lakib adu lagliba January tang taraga mari dagi hauragani haina lupa sige chelol amana khangalagli loina na tournament si saruk yaning ba club sing amazi atopa club sing na office dagi khanglaba yagani hairi Bhopal ki upper lake ta January tang taretegi tarahumdei fawa pangthok doriba kungini pan suba National Cano Sprint Championship sing taraga nipan saruk yanaba Manipur ge sanru singa si Imphal thadokre hairi nupa kun namadi nupi tara taret yauna official ahum adu All Manipur Canoeing and Kayaking Association ge president Jotin Waikhom na lamthaki haina association asigi chelol amana khangalakli Nauria pakhang lapu kendra gi manung de leiba kodom pokpi lamkhai de leiba modern Youth Club ta ngasi local MLA Subhash Chandra gi local area development fund gi makhada Saba gym center ama hangdokre thoram adu de MLA Subhash Chandra Singh Exila Parisar Pradhan L Surchandra Dila Parisar asigi Pradhan TS Navakumar Singh na yauna miyai kana saruk yaki thoram adu ga mari lenana MLA Subhash Chandra na hauziki matamda asigumba gym center ama hangdokpa si yamna tangai fadaba amani masin nisagi ipakta amadi nisana na hasimu noma nomagi yosalakliba asidagi kharadang orabasu kanmangam gani haiki Manipurda nishana inkaliliba nahasingsi yosalapagum koi nishada laisuduna larekusi koknana bahaiduna kalapki volunteer singna thagi mayokta changchinba adugumba lalong amani hauzi makata basanabagi pau ningthausa boyadagi amuk lobisi Nupigi polo team ahum yauna punno polo team kuntramari na saruk yaduna ngasi dagi Imphal ki mapal kangjibungda kuntramari suba men's tarahum de suba women's samadi sahi ratruk makhagi ahanba junior boys state polo tournament hokre hokdopagi thoramda minister Karam Syam All Manipur Polo Association ki president Dr Konsam Sarachandra na thoramba pusing oiki Polo team kunmanga na saruk yaduna ngasi dagi hokhiba kuntramari suba state 11 polo tournament ki ahobanu ki sanakiba match ta CRPF polo team na DGAR polo team bu panjal tara amada maithiba pikhi match asida mai pakhiba CRPF polo team ki panjal singadu AS Hemanandana ahanba amadi ani super sakarta panjil ani ahum super sakarta panjil ahum punna panjil manga chanki o samarjitna ahanba ani super amadi mari super sakarta panjil ahum NDK na ani super sakarta panjil ama amadi Ice Dracula khongmanna mari super sakarta panjil ama chanduna match asi mai pakhibani match asida mai tikhiba DGAR polo team gi amatangarba panjil adu Susilona ani super sakarta chankhibani tournament asigi hayeng ahanba match oina Sagolbal apunba polo club amadi Manipur Police Sports Club team A ga sanagani ani shubha match ta Khorai polo club team B amadi Nambunmapan polo club pa sanagani Amaromda association na sinduna nupigi polo team ahumna saru yaduna ngasi digi haukiba tarhomdui subo state 11 women's polo tournament ki ngasi sanakiba match ta thangmiban youth polo team A amadi KNMM riding school singjamai panjil mari mari chanaduna draw sakre thangmiban youth polo team A gi panjil singadu o Victoria KS Daventi KS Habe amadi S Langlen na ahanba ni suba ahum suba amadi mari suba sakarda panjil amamam chanki
KNMM Riding School Singjamagi Panjil Mari Aduna and Asakirana Anishuba Madi Marishuba Sakarda Panjil Ahum Sanki Atopa Panjil Aduna TIs Tanana Anishuba Sakarda Sankibani Tournament Asiki Hain Kilpung Amatabada Thangmiban Youth Polo Club Team B Amadi Thangmiban Youth Polo Club Team Ega Sanagani RFC Khamnam Lerak Amadi DMFC More Sathariba Mapal Super 11 M Ravi Center Memorial Football Tournament ki quarter final Sankre M Ravi Center Memorial Trust Kyangwina Sinduna Haukiba Sahigi December Tang Kunipal Dagi Team Kolhum Doina Saru Yaduna Kyangwei Mayalekai gi Kyangwei Ideal High School Ground Sathariba Tournament Asigi Ngasi Sanakiba Ahanba Matchta RFC Khamnam Lerakna SYDA Lilongbu Gol Mari Amada Maitiba Biduna quarter final Sankibani Match Asida Mai Pakiba RFC Khamnam Leraki Gol Singadu Kisan Susilamadi Nausana Match ki Kunmatu Suba Kunmanga Suba Mari Kuntre Suba Minita Gol Ahum Sanki Atopa Gol Aduna SYDA Lilongi KS Amuzauna Match ki Taranpat Suba Minita on goal Oina Sankibani Match Asida Maiti Kiba SYDA Lilongi Amatangaraba Gol Adu Ais Romariona Sankibani Match Asida SYDA Lilongi El Prem Kanta Amadi RFC Khamnam Leraki Susilamadi Tondon Bada match conduct Tokiba Refina yellow card Urki Tournament Asigi Anishuba match ki Sanakibada DMFC Morena LLYC Basi Khongbu Gol Ahum Amada Maitiba Piduna quarter final Sankre DMFC Moregi Mai Pakibagi Gol Singadu Patrick Kamai Mairaba Amadi Kuperna match ki Kunitri Suba Kuntramapal Suba Amadi Nipu Mari Suba Minita Sankibani match Asida Maiti Kiba LLYC Basi Khongi Amatangaraba Gol Adu Thoinauna match ki Yankai Suba Minita Sanki Sathariba tournament asigi hain kilpung amatabada ahanba match oina FC Soiram Lerak amadi MPTC Pangaiga sanagani anisuba match kilpung aniga minitra manga satpada KKIC Kyangwei amadi CFC Langthabalga sanagani Marisuba Sector Trophy Lamlai Kendra Village Wise 7 Men's Football Tournament ki final da SWA Sector Amadi YYC Yorbunga Sanaragani Sector Trophy team na sinduna haukiba sahi December tang tarataregi team kunna group Nepal thongna khaidoktuna SSC Sector Ground Sathariba Marisuba Sector Trophy Lamlai Kendra Village Wise 7 Men's Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba semi final match da SWA Sector na LSIC Lamlai bu gol ahumani da maitibu pituna final sankhibani match asida mai pakiba SWA Sector gi goal singadu ke Renol na match ki ani subamadi kunipal suba minute goal ani sanki atopa goal aduna Wairan dhanna match ki tare suba minute sankhibani match asida maiti kiba LSIC lamlai gi goal ani du ke Ais Anos na match ki Nepal subamadi tara suba minute sankhibani match asida LSIC lamlai gi M Kabirazamadi SWA Sector gi Wairan dhan thongambada match conduct tokiba referee yellow card utki Tournament asigi anisuba semi-final match ki sanakibada YYC Yorbungna FC Telobu gol ahum amada maitibu biduna final sankre YYC Yorbungi mai pakibagi gol singadu Y Daniel na match ki taratruk suba amadi kunmanga suba minita gol ani sanki atopa gol aduna and zone na match ki kunmapal suba minita sankibani match asida maiti kiba FC Telogi amatangarba gol adu e ibotombana match ki kunthani thoi suba minita sanki match asitasu YYC Yorbungi TIS Arjun namadi FC Telogi Jotinda FC Telogi Jitenda match conduct tokiba referee yellow card utki Sathariba tournament asigi aroiba match tha sigi tang tareta sanaragani Thagasari makata nangasi oikiba ingasagi pau amuk lobise ICAR Lampen Pati ICAR Lampen Patigi ngasi ICAR Lampen Patigi ngasi numidawaram Lampen Patigi ngasi numidawaram pung mga makhaipop gi manungda phangba ngasi gi oikiba ingasamadi Lampen Patigi ngasi Hauzi lochilakpada maruba pau amuk kahna
Pravi Sanam ki misi CBI da khudakta sinagada bani haina Manipur gi tongan ba ima lup sing amasung Delhi da leiba mahiro lup sing UP baban mamang da khongjang sang sinkre. Dimapur da leiba MSRTC complex government na miyang sanghau trabadi matam kharagi tungda Manipur gi lamni habigi hak lerak loidori. Amasung Manipur ke Commissioner Waski Kangjam Radha Kumar bu Society Academy ki Nauna Semba General Council ki member oina khalakle. Ngasi gidi IS TV ni pijaba pau mata ngasida loizare miyang tabiri ba mayang pun namak pusu amuka hana kurumdari.